Najzad oni koje sigurno znate. Bobek, Vasović, Mihajlović, Čebinac, Vukilić, Kovačević, Jusufi, Jovanović i Mitić. Idemo. Idemo, 10. Idemo, kreni, dosta! Idemo, kreni, dosta! Zar je ovdje mašta zadovoljstvo? Čemu ove dosadne vežbe tako naporne? To verovatno najbolje zna kondicioni trener Pavle Opavski. Idemo još jedan, to je zadnji puta, idemo, kreni, dosta! Idemo još malo, idemo, dobro je, pusti se! Kreni, dosta! Fudbaleri ovaj deo treninga nazivaju teškim prinudnim radom, ali on je osnova kondicije. Posle njega slatko je vratiti se fudbalskoj lopti. U fudbalu sve izgleda lako, ali kada pokret treba raščlaniti na delove, onda su i profesori Bobek i Mihajlović nagnuti nad anatomijom fudbalskog poteza. Dođite, momci, ovdje. Sad ću vam pokazati takozvano rolanje. Kladica, dobro gledaj. Je to, druže Bobek, izvinite, je li to neka vrsta finte, kako se gleda? Ne, to je takozvano rolanje, to je moj specijalitet iz mladih dana. Pazi, isto ćeš mi dati. Daš loptu i kreneš s Dupli pas izgleda tako jednostavan, ali hoće li biti isto kada ispred njih u nedelju budu stajali Duvković i Popović? Daš mi loptu, kreneš u susret, ja ti nastavljam loptu. Zar ne izgleda da je stari majstor Bobek još uvijek elegantniji od 20 godina mlađeg Islavskog? Hajmo ti to sada, da, sada. Tako je, fino. Odraz i udarac glavom. Još nekoliko detalja sa treninga prvotimaca. Tako, digni ruke. Tako je, to je dobro, vidiš. Tako. Dobro je. Dobro. Snimite Bobeka kako baš. Dobro. Mozek, ti si prije daleko tamo, jel? Da. Tamo gdje ti senka budi. Da. Da li će Sombolcu ovakvi padovi doneti aplauz u dvobojima protiv Stipića i Šekularca? Daj mi lagano loptu i gledaj moj pokret. Tako ćeš ti posle, kad ja završim, onda ćeš ti mene zameniti. Dobro. Sada. Idemo, dobro. Ajde sada, Vladice, ti stani ispred Vukele, kad ja bacim loptu, ti Vukela trebaš prije 7-9 sekunde da skočiš. Skoči, tako, radi nogama. Više mi najte, ja mogu da svoja skočiti. Ja hoću da ti dam malo jače. Čebinas ne može ni na treningu bez hicoških belih najlon čarapa. Pazi. A Galić ne sme da trenira u svojim starim srećnim kopačkama, jer su dotrajale. Tako, odlično spin. Sad ovaj trzaj, tako, fino. Ti se umorim strašno. Je svaki trening ovako? Umorim se strašno. Je svaki trening ovako naporan? Naporan je. U nedelju ćemo igrati sa Zvezdom. Šta se nadate? Su li pobediti ili izgubiti? Pobedit ćemo Srem Zvezdu. Šta mislite o plasmanu na tabeli na kraju? Izvan je siguran šampion, a ostali nek se poređaju kako im je volja. Tučeni u ramenu. Može. 1, oštrije. 2, 3, još jedan. Dobar. Idemo 3 komada.
po pravcu. Opa. Dobar, ja ću odraz. Hop, može odmah. Sekund. Hopa. Dobro. O golmanu Šoškiću svi su jednodušni. On je uzor sportske discipline. Uostalom, to dovoljno jasno govori ovaj njegov trening. Idemo na zgibove. Može nas. Ajde, jedan. Dva. Tri. Četiri, još jedan. Hop. Dobar. Može. Ja ću odraz i uvijek okret desno, tamo na onu stranu. 3 komada. Može. Čekaj. Ko je sad ovo? Novi Šoškićev trener? Bravo. Ali ne, to je naš mali prijatelj Mile. Ove naše navale. Slaviše treba. Idemo šole. Idemo još. Pazi, visoka. To oni ništa. Vidite mi naći da ja mogu svoj naskočiti. Sad stojite, Dragan. Pazi. Kreni. Kreni. Kreni sad odmah šole. Tako je. Samo lepo se vrati, polagano. Idemo. Tvoja. Joj. Mnogo je laka lopta. Idemo. Tvoja šole. Mi. Bravo. Opet izađi. Bravo. Opet. Ovo je vas. Evo šole u 5 udarca, 3 gola za limunadu. Kreni. Bravo. Idemo. Dva si obranio. Evo još 2 udarca. Kreni. Idemo. To je od 5 udarca nijedan. Baš sam dobar šut. Odmori se malo. Pazi, kad dam znak, idemo. Idemo. Pazi. Tako je, fino. Što ne, ako ovako u čileju braniš, nema gola. Kreni. Tako. Ali ipak je važno u nedelju, a poslije ćemo vidjeti za čile. Kreni. Ako protiv Zvezde ovako braniš, bit će odlično. Neću da postanem golman. Dobro je. Idemo još malo. Dobro je bilo ovo, odlično. Idemo. Tako je. Tako. Idemo van. Tako je. Važno je da reaguješ. Nije važno sad da uvatiš loptu. Idemo. Tako. Dobro, odmori si. I malo je lakše. Malo su lakše. Ti se mi navikao sve se nove. Dobro. Još 2 lopte. Kreći. Idemo.